de lo que llevaba el caso. Facían grandes esforzos por ocultar a realidade. E o día 10, ás 7:30 da tarde, é cando estopa. Non recordo ter medo, era seguramente un pouco de irresponsabilidade porque ninguén sabía que era o que había no barco e que era o que estaba causando esas explosións, pero non recordo ter medo, recordo esa ansia de xornalista nova de decir, bueno, aquí non queda ninguén, estamos nosos e hai que contalo porque nos vai ver todo o mundo, non? A reacción de sodio está vento por enriba das olas, como poden ver, a nube de fume é impresionante. Neste momento acaba de desaparecer prácticamente o barco baixo a nube de fume. Isto é, apenas se ve a parte de enriba. Isto é cada vez máis impresionante. Decía todo como se foran relámpagos, non? E uns ruidos como se retemblara a terra, non? Eu estaba aquí en C, retemblaba a terra das explosións do barco, non? Claro, esta xente, a min, a todos, a miña familia, a todo o personal que eu conocía estaba acojonado. Isto indouso todo de fume, o que se falaba era que era contaminante todo. Dos componentes que había no barco, que levaba o barco, e que se queimaron a esas temperaturas, se pode prever, se pode intuir que a nube era tóxica. Se han producido algunas explosiones que han hecho una especie de flash, de relámpago sobre la cubierta del casón, porque sabemos que todavía permanecen algunos bidones de sodio sobre cubierta y al saltar la mar, como consecuencia del empeoramiento del tiempo, reacciona con el agua y produce este tipo de explosiones. A regla xeral nestes casos é que cando unha autoridade di está todo baixo control é o momento de asustarse e de botar as mans a cara, non? Sin embargo, no hay ningún incendio a bordo, ni tampoco hay ningún producto tóxico que pueda causar la alarma. Hemos consultado con los asesores holandeses que permanecen a nuestro lado, enviados por la Comunidad Económica Europea y que son expertos en este tipo de accidentes y tratamiento de productos químicos. Tampouco eran os grandes expertos, é dicir, que eran simplemente a SMITAC, era unha empresa especializada en salvamentos marítimos e cousas polo estilo. Sodium metal is no harmful for the environment nor for the people in the surrounding. Only when there is an explosion, the people who are very close, there is some danger for. Non eran os que tiñan que decirnos a nós se ali iban reactores nucleares ou frigoríficos, non? Probably because that people in this neighborhood are also impressed, but I think at the moment there is no need to feel a threat because the accommodation is still as it was, and I think people on shore can stay where they are. Quizá é que son moi ignorantes, como todos os galegos que estamos aquí, somos absolutamente ignorantes, necesitamos moitos técnicos que nos expliquen ben as cousas. Non eran técnicos, eran farsantes, levaban unha lección aprendida que tiñan que soltar, eran como axentes da publicidade.